Aras mabatagan nupan Korea ni Tuhan nagabi permahan na mader bata ba ni tanggal 10 Januari on ay namarjudul pauli rumah panumbahan. Takok mahani mahudolok tarui hanima ma parhayu anjaha pauli hanima ma rumah panumbahan ay ase maroso ni uhur au ijay jaha marsangap au ni Jehovah agay sada ayat 8. Malas uhur mangidah age bani panorang ope. Alani ihaporluhon anggota ni Korea do pajongjongkon rumah panumbahan bani nebata. Ay gadung gereja de badas do bani namarbiaya marpuluh juta rupiah. Ahado nani namambahen in. Ay mahalani dong haporsayaon namanggoluh bani hala Kristen Rossi bani panorang on. Sada kewajiban do pajongjong rumah panumbahan bani hala Kristen. Ase boy si dia terus manangihon atan ni bata irik mamuji pakot pasangap kon burani. Ase boy do hatahonon kon buah niya porsayaon do usaha pajongjong rumah panumbahan atap gereja-gereja. Sadalah hujin homado ase porlu homa iusahahon Koreain haporluan per lajaran pasalahatan ni bata bani sekolah minggu pakon paguru manaksifon. Sedong bani sidea sada pambotoh jana pambotoh ay managabi ondolan bani sidea. Tapi bani pangidah rombang anggo haporluon buku perlajaran agama atape pembangunan partonduyon na utama na margoran peralatan pasal pelajaran bani hatan ini bata lang onggay bayan hita anggaran ni marjuta rupiah. Ulang antara marjuta 100.000 pelang atau kon matene 10.000 pe hampir lang. Ijon maporlu bayan hita paretongan ibagas lakungkah sonai age ibagas uhurta. Sonah anggo membangun gedung dong duit marjuta rupiah. Ape membangun pasal pambotoh bani hata ni nebata lang adong ibayan biaya untuk ay lupahita ya rumah panumbahan na iharosuhkon na bata ay rumah na membangun partonduyon, membangun rumah panumbahan, membangun partonduyon ni anggota Koreain do maksud tama. Bangunan gereja mentereng HP bangunan partonduyon burburon sedado ase naposijo pah bangunan partonduyon bani rumah panumbahan sedo bangunan na hinarosuhkon ni nebata ay. So na hamahita boy mangidah ay lang porlu do jenges gereja porlu do dan boy do hita mangidah sonaha ma na hinarosuhkon ni nebata. Jol mana saya indo si idangan ni pembangunan ay bangun gereja-gereja laho membangun partonduyon do kori hamgi sir-sirpe meja pakon kursi sonai piring pakon cangkir ni anja ganop alat na porlu sanggah mangan anggolang bosido margiji si panganon ay parsuma ganop perlengkapan ay bosur do bolpok kita na bosur tumanggo ay dohoman na ya tahon bani sada korin tolo ayat 10 onom ay seng iboto na siyam rumah ni Naibatado na siyam anja tondo na pasing ni Naibata Marianan ibagas na siyam ase marusaha may tatong-tong ase maroso Naibata Marianan bata anja marsangap iya ibahin hita ijon ma irik hata pakon pambahenan jana na hinarosukon ni nebata. Amen martogo mahita. Am Tuhan Yesus Tuhan nami parmaloy hamahan nami mangarusi hatamu pakon mandalan kon ganup kuluh nami ase tongon ibagas na marbagal hanami bani harajaonmu bani pembangunan na idalan kon hanami ando harma na hinarosukon niurmu. Amen.